Life and Style. Hello viewers, welcome back to yet another episode of Life and Style. Ngasigi Life and Style ge episode ta aikoi gi team na leizari ba mafam asi kuwa kaithel gi thaunau jam laikai gi just opposite to Tidim ground. Aduga ngasigi episode ta mayam da khudol tamzagadori basina Aptitude Fitness Studio. Studio asida kari makhal gi training sing piribano aduga kari khudong chaba sing fanghalibano haibagi matangda mayam da khudol tamzari. Let's get inside. Pull the glass, the skip toroga. Ready? Shake. Hands raised. Chins. Next up. Chins. Next down. Neck press. 1, 2, 3, 4, 5. Side. 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 Inside. Next chins. Shake. Outside, say 1, 2, 3, 4, 5. Next, half squat. 1, 2. Curl from there, go. 3, 4, 5. Next, side chins. Next, alternate chest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Twist. 1. Quando curl go. 2, 3. Carry on na. 4, 5. Strong arm. Side. Salsa. 1, 2, 3. Semi back. 1, 2, 3, 4. Back, back. Next, up. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, go up. 1, 2, 3. Next chance. 1, 2, 3, 4. Hi. Hello. Tom TV day niya ko like. Oh, yeah. And now we are with the head trainer of Aptitude Studio, Miss Kaisam Rina Devi. Head trainer asiga wari matai sanazaraga gym asida fangiba kudong chaba sing asina karino aduga atopa gym ga hariba gym asiga khenaba si karino haibadugi matangda mayamda mo thamjari. Hi. Ekoi Tom TV dagi laksabani ko. Yam nuai jai ngasi Aptitude Studio uba matamda su koi yam motivation hanjaba isado se join ga tawning pa ma so dum phause ado ihan hana khanjani ni ba wafam asina hariba Aptitude Studio se karam kanda set up to kibano ke am koira bage kari wakhalon dagi tawbi kibano oh koi 2018 gi September dagi date 5 dagi inaugurate tawjagin ne ada sida aina mayam se haksang phana lehaning ba hai tare ada mayam se dugi wakhalon da mayam pulap haksang phana leimina na bai na mangtai na si hang jagin yam youth oina ko yam hadi inspiring oi hai tare sagi chahi di kya subirage 27 okay 27 ki age sida hadi studio ma link khalaga ko mayam da yam motivation oi ba adagi aerobics to hai tare hena focus sak jaba hai tare to wafam asiga sumari leina na ko akoi ne hek ta jaba matam da Zumba dance ka ha ga di nupi ngak ta ko oiram ga da jagoi khara sar hek loi san ba gum ba but hadi fortunately akoi si mafam se lakma matam da di puri se both of all ages hai tare ne ahan su yaram me even nupa su myam yaram me ko masi gi matang da su khara thambi mayam gi wakhan da di Zumba ha ga only nupi khaktan gi ne na dauna basu tum yawai ba ko adu kitang sengdok cha hoi ha ba di science samna ba da si loina mak chahi leite angang ahan loina mak nupi nupa loin sana be si mayam gi mit dance on ubai wa ne ba si dance na dance ishai ji da putho ga mayam na
dance to ibana si dance de only si tawri ba mayam se body lo ma work tor ko ne ba adai da si every step khudi ma ki ne ma gi part am mam gi na ma function se ta holi ba ne ba adai gi da se sa khona mayam se hena nungai na ba na music se piraga step ama sem do oga pulap hena nungai na ba muong da puthokyo wa ne yam nungai je amuk ko makha ta sarak padai na khangjan english si hariba Aptitude Studio sida fangiba facilities kadi kadi khudong chaba singno apart from Zumba dance khaktang natana atai atai kadi department hai tare ne lei bra aduga overall oina staff sing si kayam yami shift si kamai tawi whole thing ko hai studio si ki matang da information thambiron akoi gi se aerobics se akoi gi batch mari lei nong da batch mari morning da batch ani evening da ani mak 5 to 6 6 to 7 morning so evening so ani mak mai lei re adagi akoi sa fangi ba se aerobic lei re zumba lei re next cardio exercise akoi na adagi di gym ball sana hali adagi di weight pa hali akoi gi sigi weight sing se paraga kettlebell dumbbell sing se paraga akoi sana ba ya ba abs sana ba adagi only gym da natana body sa nomagi walk to godori ba se akoi na lo phangale adagi akoi se hapta amasda akoi na routine sem do oga habdi ngasina aerobic ngasina zumba ngasina cardio habna chingbu se me ama semaga akoi na routine semaga adum loi ma phangale adagi akoi se staff te ai domda adum na ai trainers ai dum hona jare habdi aina paisa je taseng na business ki oina khalaga di nate aina mayam sida mateng pangning ba hai tare hedi aina ngamjaba khara di mayam se mate aina dum ngami gai dum hona jage na aina dum isa na sudum on tau zaba ba isa na sudum trainers poi jai ne ba ithanda ne ba trainers se ko okay aduga laiba customers hai tare ne hadi join tau riba registration tau riba sing si hauzik phaw da kayam ka di ko Aptitude Studio dagi ming san bangam khra bage have do du su thambi aham first inaugurate taw matam da di mi se dum yame da so 50 dumai dum surame adu bo hoji di dum April la edana ko hoji se aduna hoji bo ki maras mi se dum lak pa se dum lepte hoji se dum 2020 se batch mari se da 2020 ko ina sman 80 muki hoji bo okay intake capacity se 2020 hai tare ne se yamna overcrowded or ga su nongai roi do ne ba ko okay ate hadi isana ko business ki line da di chatha dre hari ko atopa to ga di dum to bi bra du isa se trainer oina ne isa se kamai train to bi kamai to ko gi trainer oi ki ba ai se sana ba salam bane to ba jin sana ba salam ba se gi ai se isa se da aina sum pam ja ba ga aerobics aina ping ai de hona dum pam ja ba hai ta sum tv da u ba khang de amar hona sum pam ja ba da aina ai sum ai se chale ai se hana yam noiram bo oi ba adagi di sum noi ba se gi hena sum kang tharak na ba na adagi sum chat ba se da gi ai se weight se aina hanthare 10 kg hanthagi ba ko ado hanthagi da gi ai se masi di aina pam ja ba ga masi di ai phajana training oina tawrage na aina akhoi gi Mumbai da sakada bane me ki di Mumbai da sakada sa laiba pha ba hai ga dra mem sucheta pa sucheta pa ama lei ba ko ado mana Manipur da lakani se yamna ko haibire adagi di s di khudong chab je la horage na khoi na mayam se manaraga training to do kambu se khoi myam pulap training to hore ba ko Zumba gi training to bo kambu se zin na khoi di group ama lei se da hojik so ai se fees chiri monthly gi oina akhoi na Zumba ta ko matam da akhoi na heta pangtak taksan ba ya de ba adagi akhoi nungti akhoi gi tongana apps ama pi ba moina ada apps se piraga moina isai se thara ine ba monthly gi oina isai se thara ga akhoi na amuk practice tawraga online class hai tare ko akhoi na practice tawraga na akhoi na clients dam ta ko ne ba adagi akhoi na monthly gi se akhoi na jin gi tongana akhoi na thiri se 2700 2800 up and down le du budi ma gi paisa se sini hai bale de isai ano ba se mayam takning bani na adugi du da aina group se da yawaga akhoi na clients se dum hadi trainer ma oire hai bata natana hadi isa su update tawda ba ya de ba yamas mane ado matang swais da hangjaning ba wafam amana ngasai gi mayam tawnari se gym chat pa ma aida khoi gi Zumba dance join taw ma mas dai sada tongan kre ko lam se ada hadi head trainer ma oina studio asigi mas dai se khena ba se kra thambiu ne hadi why should we choose Zumba dance and why should we not gym hai tare ko gym sanabasna tongana muscle gain tongna ba next weight loss tongna ba adum magi su tongan ba ma lei jai ko ado khoi gi sina gym sanadraga su aerobics sanaba matam sida akoina weight loss to yai next akhoi gi fat burn to hole next calorie me ama burn to da mateng pange adagi akhoi gi mind se depression leibase sumba se zur kano tawai ba lonamak habiti relief to hon ba hai tare ko aduma adum basu leire adagi aerobics na lakpa steps na akhoi gi kano to ba hai tare low to high la kani ba steps se yam thuna lakpa ya de ba low to high laga count chi gi matung in ne akoi step se
खरदी रिपीट लाकनी बा रिपीट लाकपसदा अखोइना अतोपा मूव तो अइना सेमतोकपा हाइतारे अदुमायन तोरगा लाकनी अदुना सिना वेट लॉस तौबदुसु मतेंग पांगे नेक्स्ट दगी बॉडी टोन तौहले दगी अदुमा माइंड सिंगसे लोमा फ्री दा लेहलागा नुंगाइना हक्चांगसु फबा अदुमायना तौहना अदो खोइगी ngसाइगी मी से को एनी कोइ रजिस्ट्रेशन तौखरबा मी सिंगसे खोइगी जॉइन तौरानी जॉइन तौरबा मतुंगदा मागी था अमा अनि जॉइन तौरम बया अदो माइ से वेट से लॉस तौग्रबा मतुंगदा हाइतारे अदुम कंटिन्यूअसली जॉइन तौबदा कैसु अकाइबा लैतबरा अकाइबा लैते हाइबदी मागी बॉडी फिट ओइनबने तसेंगना एरोबिक हाइबसे नोइबा कंग अदुगी वांटे बॉडी फिट ओइनबने नोइरम मीदो कंग दहलापा कंग दबा मीसे शेप अमदा लाक्सबा शेप अमदा लाक्नबा अदुगिनि मागी फिट लैदो था अनि उहुम सानरागा तोपा मांगम जदना तोपने अदुना मखलमनि सिदि तोपा यारे हाइबदी माइ कोर्स लैतेबा अदुम आइना ngमजरी के दम सिदि अखोगी नोमदा चाबा दरकार ओइबदो डेली रूटीन गुम्बा माता हाइबदी नोमदो हुमांग तहलौबा हाइबसे मी मदा यामना कानाबनेबा हुमांग सो लोइ सौरी को जे वार्म अप तौरबा लोइबा मतुंग माले स्टेज से काय योक्संग्रगे ngasi gi oina stage si Zumba-gi aerobic session loikreba okay ado nukti gi lakpra morning evening shift se kamai kain tawe morning is na from 5 to 6 proba because then 6 to 7 na I gina morning is 5 to 6 proba okay miss kidi 5 to 6 okay ayu king akane ba ko ado aptitude studio se gi ne top ma se gi sida lakpa gi join tawbagi nungai ba ko kai habining studio se gi matang da first of all hire the best thing is akoi instructor Jennifer se ma yang tina kana to experience ba aduga yang motivational way aduga Aerobic plus Zumba and then plus weight ba aduga ball motivation sana hale aduna body that definitely there will be some changes other changes mein aapko khanje aduga ayung mata kai ga de hogal lak adu we are very excited to come here and to join here nungai ba masu dum yaw ko may ampun bagi nungai ba and then plus the people out here they're so wonderful aduga nungai ba because I have the happy hormones mane miss kidi ko khoi atai gym guma satabida aerobics to oina choose tawise kai maram आईडी अखोगी मणिपुर सोसाइटी और kind of dance से यामना अखोगी कहतारे hidden कनोगुम्बा talent कुम ओइगद्रा यामना दी अखोई culture कदी याम attached तौरगा modern dance ता यामना lack तो हाइगद्रा का अदुगी body movement सु हाइतगुम तो dance याम तौनिंगा अखोगी कनो से साइगे body gesture याम दो अदु याम दुगी येंगुरागा इखना याम का हाइतारे अदुगी मतम से याम लैतबा यामना मतलब याम पीबा डांस कुंबगी टैलेंट से डेवलप तो नहीं बगी को प्रोफेशनल उन चत्रसु ngahaki wing nuai adui mayam punbagi no khotpa adu mayam dagi yamna tungan ba experience ama khoi sidagi phangba ngame plus Rebecca na so high bigger ko miss khoi trainer se yamna kahta yamna jo jovial hoy ba yamna nuai ba hai tare no khotpa khoi se adum la aga yoga ge laughter therapy do adu do sida khoi phangi hai tare ko khotpa ngahaki nuai ba stress buster achoba ma piye khoda not only weight loss to bodi dum to kani khoi dieting plus khoi normal khoi routine se ko regime ma follow ta ga de ai sa so weight dum ta ga ko weight ma di hai dong sa ro ma di excuse to okay miss kidi khoi gi studio asal join to resi weight handage hai ba gira na traga just ai khitang haidi shape se lakna bra kari kari actually weight handle weight handle ai sa je exercise tawraga no magi kumang ta halaga ai je sa je fresh hoiba aduga koi makata na dum ten ba Zumba de aerobics tagi koi misri nagi makada ai na sa hai tare okay overall andum sanagi ne ba ko koi pun ba sine ba no ngai se ado miss kidi koi weight se tremendous change adum phangbi bra kamai tawi aduga hana 70 something there but somewhere around like 62 that day overall oina khoi gi weight handaba khaktang su nate ba khoi ngasai pul laga nungai ba yes aduni amaroi se ko ado khoi mayam khoi gi episode se saru ya bi se life and style ko tom tv gi every Saturday 7:30 khuding gi koi santok che hai tare life and style hari ba thorom duni ado for all those viewers watching out there kai ke habi ni Aptitude studio da lakpiu aduga koi Miss Jennifer ki makada koi Zumba Aerobic pulap na dominasi pulap nungai minasi pulap na hakam minasi let's stay healthy fit and strong and happy
group amamuk thengnazare sida khoi sir su kitang senior oi ba hai tare ko dusu yauri ado ming amadi leifam dagi hana hapetang hobiro ne sida hobiro aina ningthong jum chitan konjen kai de ni okay ai huju je PW da thok jara lai jam ne ai min subject ke samthong ana mun kai de ai huju evoke point lai okay sir gidi ai min sujet ai assembly thawal dai ni question suru na kai ado kyam koire khoi gi aptitude studios da yaw basa join ta basa ai gi wen di ai tha ma ga numit khani ka tangai ri okay adagi habiro yam den ba matam sida yam nuai ai ta yam den ma matam sa changes su uba phange changes se khar dum lai weight loss su dum tawe adu muthak da aina hana ai je kitang anxiety gum ba lai ga le thaba ki pressure gum ba lai ko maram adugo asigi Zumba Aerobic akoi cardio dum maram ka yaure ba masi tawrubadagi yaurubadagi hai tar masi anxiety lai ba khot pa depression lai je khara makai di adum kau fe 1 hour of Zumba exercise na maram oraga ai je amna tension free oi ba pung ama da ai je loim ko oraga isa je ngasigi ayuk khopadagi day to day activities mayam je am numai to ba sigum bagi experience am di lai adugi Zumba ka na bo ingon da si phangse ai okay sir gidi kai mo thamini kyam khuire join tau ba isa da kai changes lakpire 1 year somebody sure changes fazal lai ai se hana yam noir ko lak yam noir lak ko je 100 mya weight lai ba 100 mya lai ko je IT1 IT2 ado dum sasal la su sa ba thap loi to ga so weight si di hendi henga tre sumaina maintain to lai adagi ko sinfam ji stress yam lai ba stress lai da problem je dagi koi sinfam ji na thap ja ba koi chan ba ji am thap ba mom lai to ko problem ya adi problem ji na ka do khut ka do mayam to koi si ji mafam ji da lak da sana ba da adugi problem du budi amon problem laitre ado ai na mayam su haijaning ba se mayam su yobiu chongbiu sanabiu aksam bana jang kai jang dana lai da bai da bang koi punna hona se si ba yes sir ko sir koi he uzba matam da kitang senior su male aduga hadi Zumba se he na koi na ha gi za koi sa ba hani ui ado sir gi kari mot hadi isa gi oi ma soi da lerang gani masna nungai ba join tok pa isa se kari opinion da gi ha tare ko kari pamza ba da gi ra kamai tok ai sa si hana weight 90 plus dum lai si yaujar padagi ai weight si IT4 sai dum lai su ki ma hachang tension lai da ba mo ai ta pung mo khat sida la ga hachang ya su ki ma nuai ba ki ma tu ni na akwai tension ni pra free wai sia ga tham da sa tai tai kai mo lagi hadi ngasai na haije ki bodo ko hadi aerobics gym hara ga di mayam unari se khoi gi jagoi sara ga like sabi pakhang hadi youths kum bada focus to ba hadi as a senior citizen amo ina se mafam sa yaw ba se masi kitang khoi na ano ba hai tari uzaba matam da masi gi wakalon zakar phong to piu ne sa masi ano ba ga khoi na song bo si da su ki ma ti sam bul la ga tension free wai ba hachang ga mun lan ni yam nungai se koi gi Zumba harga aerobic harga mayam da di koi gi lang ju koi sarga koi kumang tho gan da dan ki wakalo chappa bu di yom di adubu koi gi kana gumba ma yot yam sajana pai ba di ngam da adubu hachang di phana le ning ba koi hachang di simi nauri je amna control la ga yam nungai na ma je blood flow je am freely flow to wai da adum koi khanjai ba ai chat ka kumang tho min sa da cha ba tha ku da bore am nungai jar ba adagi di weight se sara ga di sum hekale ado hujik sa sal la di su hekat ba je adu maintain do tham maintain do tham ba ai weight loss to do wai to bi ro koi sari thai da koi magul leina hana gi weight da phajana le hamba ngam ba du experience am dum phang ai da okay yam nungai zai ko life and style hari ba thoromasi gi episode amagi saru amoi na mayam na join tawi ba thank you so much Agi ming Monex Sabolon Dira Sagit Agi na mutum Biden Sabolon Mayami okay Agi na mahing manong kumbi lagi Pakaitan Nama hari ke dia Jim hari sana sana boleh Ada
ꯖꯤꯝꯗꯨꯗ ꯄꯨꯟꯕꯁꯤ ꯖꯨꯝꯕꯥꯁꯨ ꯌꯥꯎꯅ ꯑꯦꯔꯣꯕꯤꯛ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯖꯣꯏꯟ ꯑꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯖꯤꯝ ꯑꯃꯗ Okay. ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯄꯥꯔ ꯁꯥꯟꯅꯔꯝꯕꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯦ ꯍꯥꯏ ꯀꯥꯟꯗ ꯖꯤꯝꯗ ꯁꯥꯟꯅꯕꯁꯤꯅ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯋꯥꯠꯂꯛꯄꯗꯒꯤ ꯖꯨꯝꯕꯥꯁꯤꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯟꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯖꯨꯝꯕꯥꯁꯤꯗ ꯊꯋꯥꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯥꯟꯅꯖꯕꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯍꯨꯃꯥꯡ ꯇꯥꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯛꯆꯥꯡꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯄꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯐꯤꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯦꯟꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩ ꯑꯁꯥ ꯇꯧꯖꯩ 1.5 month sure. Okay. 1.5 month sure. Hacang adu mangadi kayaknya hacang yam tallaga yam luppaga sumlerambedo. Dum tallaga luppaga sumlerambedo. Hojikti kayani yauju ngalle ayuja tawdegi ko. Yauju ngalle hacang yam yaange nungai. Adi ai weight chu dum khadi handare. Bagi changes hai weight 91 कि 83 was my husband love jam ngai hai tai life ko na sum sa ge Okay. Yam nungaizai khoi life and style gi khoi thoram mo ina ko mayam na join tawbi ba. Thank you so much. Thank you. Thammiba shift sing si kanagumba weight si yamna khoi gi overweight oraga lakpa mi su soidana yaungani magi changes se hojik phawgi knowledge tane hadi tha amada my weight se kayam kadi khoi handaba ngambagi adugumba khara inspiring oina ba hai tare hoi hoi tang khambi chume ado sida akoina menuna akoina sana halise chabada akoina semdragadi ne aina sum nung tingi aina ta kani ko ado mana chabada junk food myam chasalagadi handaba sungam ngamoiba aduna chabada su yam makha pole aduna akoigi sigi sana halise nongmada sana halise thamada mem thawai yoba mi di ko habidi chabada aina haise fazana follow taw anamara di lon ma ai client sing se lon ma follow taw buding me ai gi hair sing se aduna chabada khara ka khotor yam heavy dieting adugi darkar laite heavy dieting dar taw matam da isada sopos yawi habidi khoina cha darkar obedo dieting tawri ne na chara panghen helaga dieting taw budo dudi kana da isada yam so eba ko aduna main oina adugi magi phangada no mugi nutrition do adudo darkar lai ko aduna hoi ziklai ba mi sing se ke over Tama laku matam dane kezi dum ahum mari yamabada mari si dum handa bade dum ngam hai only aerobics khaktana aerobics ka zumba ga koi di mix ni dana ko si me am jai na tor kana dum handa hai yam nungai se ado as a trainer mo ina ko aerobics ki trainer mo ina akoi gi diet ki matang se kana gumba aerobics or zumba dance sanari ba moi sing siga moi sing da hai tare ko kari kari hadi diet sing si kamai na maintain tawgani hai ba gi tips to sigi oina di yam kai na heavy cha adu chaw da chaw hai ba lete mainly akoi gi junk food chabi da ba thau khara ka pi ba thum khara ka pi ba ko atumba dugum do khara boy tawbiraga akoina chari base nongmada fruit se madi nongmada darkar ni ngamjaraga di protein ama thakodi best tare duga akoina protein na ngamdre harga na protein obo saruk se ishana khara kano taraga dum chaba khopada dum taraga yam kaina kano tor dum yai aduga hanjani ba wafam amana ko khoi kana gumba tight schedule laizaba mi sing si yam gym da yam sasaning ba aerobics join tawzaning ba lai adubu makhoi si khoi gi hujikti online gi khudong chaba su phanglabani na yum daga hai tare laptop daga tharaga any aerobics or zumba se tharaga mayum daga sum practice tawzaba se masigi kana ba laibra kana goma magi rules and regulations su khang da paksong song bagum adugi su ta thambiyo ne adu ta sena haraga di ko trainer magi makha da tawhaninge akoina youtube ta yengani aduga tawba kambu su dum lai ko aduguma mayam do soigradi habdi sidadi la matam da soiba khopodo trainer amana aina tru mafam khuding mak ta chatlu mafam da trainer duna si shoi khole haibi na bale kani adu matam da khoi gi shoka do kon ga do mayam da gi ngak thok toi ne ba aduna hoi nong phadok adumaina tawbudi ka sukai de habde khona class chatluraga nong ni thabak leire khole ai video se yenga tawge khotke haiba leire di phare natabida ai je video se chum yenga kholaga smaina yun sum hona jage na haiba sung do adu kitang bi aina explain adu khani maroi na khoi gi trainer gi makha da leibasna hena khoi gi phaba hai tare ko khoi da yam nungai se aduga hena ko aptitude studio asi tungda la kada ba hai tare matam da hena sakhana ba kari kari adapt tawsaning ba khotpa du gumba gi plan ga leibibra plan se hojiki budi wakan tan budi leiri hai tare aina hojik leiri base kisegi hena sakhana na ba na kano aigi pochai khara equipment khara ga de na hakado bugi di lei dugi di plan di lei akoi gi samna har da machine khara akoi gi sana ba ya ba yam ka hena heavy gym gi tap ta dina ta ba he apps tek pa ya ba machine lei na ga twist du gumba do aina khara di adu gumba di hapakini yam nungai che aduga yam na maroi ba wahang amana hari ba aptitude studio sada client oge registration tawge haraga di karmaina koi gi customer sing si contact tawba ya ga da ge
मागी फीस को फीस स्ट्रक्चर सिंग अदुसु खा थमिरम अखोइसे अइगिसे तसेंगने मयामगी चटनारिबसे हारदि अइगिसना खरा हंधना हाबदि अइना तसेंगना लोइनमक चटनाबे याबा अमसो अमसो ngamba yaba anga amsu kai amsu ngamba yabe monda hajipodi fees nale admissions na 500 lawe adagi monthly se hana 500 lawrum bane do mamang tha dagi ai kitang aingonda kitang kano torok pa haitare aingonda rent fee pi ba khopada kitang warak ba adagi di ai se hendi henganing da bane do upai letadna mayam da tana kamai tok sige kho sige smile e mayam sina dum aina mateng pang bir tana client mayam sina miss my tor de dum henga pi ko chukai de hotel mayam sigi mateng sina ai 700 lawre handak tagi aina yarba jingi se sigi matung ina dine client amada 2500 law hai bane ba adubu akoi gi swai da di 2500 law ba matamda client sing se sananing ba oi tar su yaujaning ba sing do 2500 hek ngamjada ba mi su dum yawi ba aduna sigi se yenga moina hai ba su hai bani ado aina ngamjari gai di aina 700 su dum law ge na kal do angang class 12 fobo gi manung da di 500 dum law yam nong ai se beslak pada khoi gi yengbi ba ko life and style gu yengbi ba viewers sing da ne as a trainer moina tips kra thamira mu maram di summer su sangsala e so how should we take care of ourselves hai bagi matang kitang thamira mu se aina haijaning budi yumda laibiri ba haidi tasena no mogi hakchang sajen se tawhaninge how thum cha ba khopa do adu khara kapi ba next digi hena healthy oina tekhatlaga leinana bai damakta mayam yumda laibiri ba mayam su anapa studio fitness center amada adum chatpiu aduga no magi humang tahalo ba haibase yamna hakchang thawningai ne haitare yam nong ai se adu maroi na tom tv na laga smaina cover taw basic kari phaubi aduga loina yam phasaba message am tanga thamira tom tv na ngasi Aptitude fitness studio sa lakpi bai damakta yam nongai jai masigi khudong sa ba se laujaraga aina mayam na haijaning badi akoi aerobic madi zumba ngasi se ya mi khudimak se yumda leiba mi khudimak nomu gi kai thopiraga lakpiu sha hana laibada aisu mateng pangjage clients trainer aduni khaidoga laiba nate aduna haibdi tasengna yamna friendly oina laibani na aduna nungai na harauna wakhado mind fresh oina laiminasi lakpio sida join tawbe yam nungai sai apegi Zumba tanjam su bibi ba ko aga chari aduga Aptitude fitness studio si hen mai pak pa ko aduga mayam na koi harau ta yam hai tare ne fit su oi ba aduga mina client na pami ba mana pamjar ga lai ba sing sa ba phangu oi so hai ba pharmacy thamjage and all the very best thank you so much ngasi gi life and style gi episode ta Aptitude fitness studio asada lakcharaga mayam da khudol tamjakre aduga mathangi chayol mathangi Saturday numit ki numidang wairam pung 8 makhai taba matamda with another subject akoi khudol tamjage life and style matamadu fawbagi damakta di kaina na ba yathang nizari till then take care and stay fit.